Thangrong Shalo IVFT Simna Division by Loa Jizak Lamshongma Pandawo Puilawono Kashmiro Bolong Borok by Butharjaknai Rokno Muitu Klaye Shoti Kaisa Siring Klaye Khakamani Funukjaka Yagulo Shunil Debormani Taitong Mumbai Nukhung Bachi Snini 220 Voters IPFT ni Bana Romkha Hejamara Community Holo Lamsogoi Naharkha Montri Shuklacharan Noatia O Pandawo Narwai Ingai Manjaka Montri Shuklacharan Noatia IPFT ni Vice President Proshanto Deborma AGS Sunil Deborma, AGS Budu Deborma, IWFT ni AGS Monimala Deborma ako songbo. Joyawi naitong di Nogbar News ni Mangpliwo. haksak sapani thainai ketal tini sini patio jorne hani thainai joto nono o jalawani hamjak mani dekha hamya phal jog saimono belaika hambai tini 24 तारीख अप्रैल 2025 आईपीएफटी सिमना डिविजन कमिटी ने पिदुल मुंबई ini Hejamara community hall sini kaisa lam sakma panda hai keba joining program oroni sini senior leader IPF ni kasam leader Das Sunil Deborma bosini central committee ni bokhroksa adong teyaro sini Hejamara RD block ni bahino BSC chairman bini netrite 57 family ni 220 voters borok haina hai sini party wo tini tewisa borok katal khlaiye joining khlaipika jong sini central committee ni ongoi sini vice president da Proshanto Deborma sini MLA kasam bon niji sakhon tongo ango te sini office secretary Buddha Deborma te sini Da Sunil Deborma jong jara katal khane rakhno jong borokno tini sini party wo corona tewisa katal khlai khaka hambai jong sini party ni banana ya pare jong mamsogo IPFT Simna division abo sini 2009 ni simiono IPFT Sancton ni simino o division committee belai karak 2021 kisisa durbolongkha te 2023 বিধানসভা ইলেকশন বাহিনী kisisa durbolongkha tabok motamoti sini 2018 ni sakangni je परिस्थिति abno sung price 75% sung recovery sung claimant kha jara sini party yakari thangjak rak borok tawisia kifili phai tongo ba kifili sok paijak agami dino teu phainai kobun political party rak bahaino phainani bagai sengai tongo sara Tripura sudu simnawo simiya Agartala ne hoite Dharmanagar Agartala ne hoite Sabrum Agartala ne hoite Gandasara sara Tripura no borok tabok hat bazara kamigo tewisa sanani sanglaika je IPFT party no kaham IPFT party no borin naharmung no ini dofane bagai kebui te IPFT ni ideology IPFT ni demand abona agami dina sini borok ni bagai safeguard aboni issue no tuyoi sara Tripura ni borok no tabok tewisa IPFT na appreciate khlaioi IPFT kifilani seng tongo jara phainai rokna ang jotono no IPFT central committee ni ongai angkha kahambai lamsago te hambai